Dore umujyi wa Kigali, dore umujyi wa Kigali my friend. Mbega umujyi, mbega umujyi, mbega umujyi. Hello guys, ahangaha turi mu mujyi wa Kigali, namwe murimo murahareba murabona ukuntu hasa neza cyane kabisa kweri. Umujyi mwiza cyane rwose, ukeye neza cyane. Murabona ukuntu hameze. Reba imisozi. Isozi ko wagira ngo ni iy'Igisenyi. Ndebera ni ukuri ngo ni i Kigali kabisa kweri. Namwe mundebere ukuntu batubeshya, ukava mu cyaro iwanyu ngo uje gutura i Kigali. Tubwijanye ukuri koko aha hantu ni i Kigali? Ndebera namwe mundebere. Hakurya mubona, hakurya ngo ni i Gahanga mu butaka butagatifu. Ndebera ho haragerageza da, ho haragerageza, ariko ndebera hakuno yaho ukuntu hameze. Ndebera ukuntu hakuno yaho ukuntu hameze kabisa. Urebe witegereze, urebe uha amaso ukurikire kamera. Ndebere rwose ngo turi i Kigali. Yewe baba batubeshya rwose. Ahangaha rwose ni umubande ni iki? Aha ntabwo ari i Kigali rwose. Aha harutwa n'iwacu Nyakariro kabisa. Nta hantu hahuriye n'iwacu Nyakariro kabisa kweri 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 kweri. Aho ndebere rwose. Uyu ni umujyi wa Kigali. Hakurya mubona aho bakura amabuye. Amabuye amwe bubakisha, amwe mu binombe byo bita ku irebero. Hano murabona munsi aho bakura amabuye murabona ko ari mu mubande, hatuyemo amazu. Ubwo nk'ibuye riramutse ritorombotse rigasanga nk'umuntu arimo aragenda mu muhanda, ubwo ryahita rimukubita cyangwa se rikagwa hejuru y'inzu. Risiki abantu bari mu manegeka kabisa. Amanegeka ni aya ngaya kabisa, naho harakabije harakabije harakabije. Ushaka iyi video rero wayisanga ku Mumararongo TV 250. Uhagize icyo usabwa gusa ni ukora subscribe, ugakora share, comment, like. Murakoze. Uko bwije n'uko bukeye tubagezaho inkuru yo muri uyu mujyi wa Kigali. Batubeshya ngo dutuye mu mujyi wa Kigali kandi turi inyuma iyo ngiyo. Ibibaya, imisozi. Sinzi ukuntu misanze kabisa. Sinzi ukuntu ni gusa ni ukuza gutara amakuru yimitse atariho ivumbi. Nahigereye nanjye ngo nyabagezeho 5 kuri 5.